kena yele kai shinrang mat kan thei jong ka Amlarem block kilara ya kanam lahduh haka jia khun final jong ka Limpung yele kai Chief Minister District Level Open Under 12 Football Tournament. Ya kani ka Limpung yele kai la penya dak Office District Sports Officer DSO West Jaintia Hills District Hamadan Kyangnang Ba Stadium la thalabo Jowai haka singi baar. Ya kani ka Limpung yele kai ladap ban penya khun shwa ha ki southly ki block ken thop ka thatlas ken block ka las ken block ka Amlarem block bat namdong block kat ba ya ka jia khun semi final bat final la pelong hanong ba Jowai. Ya kani ka Limpung lawan bat penha perdaya ka the working president ka West Jaintia District Sports Association WJDSA UEMH pasa ha ka jingdan lang u District Sports Officer DSO ukrobok pasa kidekot bat nongyalam ka WJDSA bat kiwe. Yulutia bikam kim menre yong kajat bru yong i yong nang chimkia jupi ke sports nebha Ejin im to ore du purel kam de cek kia kam tam ju le sports le rako hato pen phap miet i long ruman bru yong pi nebha ha sports gunam kong yo hi cek kia an yo anti yo chamlok hato em keting ya chan ya ju isnya mia imit bi tam ju le kami berthai TV waka sports to kawaji iki ikan pi agawo kimja pi mulai mendui kamjula yulutia wa nengi cekmat yo chimkia tu pi kan di sports kawa lepi yo bon kena kiwa em sket kasap ilekit hatta football dan lihat won ke sport ni ha manda cimeta bi ke sport yo bi ya betul bubun jat cimkia laga mias ke bi jaga ni games menret menduri jele practice man desni lagi por yang bi ni ha Iwan iwalei dewa pelai jemut lagi iwa bahai porem wo prekot wo leke wo petigi ini iwan di nyasuk yang pi pelai por nangwa yang nangku bercakap. Haka jia khun nakaliang kiken thei ka Amlarem Government LP School kala penliam ya ka Mukla Grassroots Center da Shila North bat ya kani ka gol la thep da ka Steffi Jungai haka minute ka balai phusan kat ba nakaliang kishenrang ka Padu United A kala penliam ya ka Umulong Grassroots Center da Shila North ling ba ka gol bala thep da u hopeful pothmi haka minute ka basan phusan da ka penalty haka extra time. Ki kena yele kai ka Amlarem block kin Syllad ban mi khmat ya ka district ha ka jia khun jong ka Kerdan state level ka banlong ha ka khatwai tarik jilliu.